Wow, Akwaba and Faumbra Ghana and Sem TV GH so Wafreme Ajua searching. No, Yombo. This is the Ghana for Eddie Yui. And it's how we are gonna need you. Me are gonna need Papa. Makosa again and Yakopum, yes, here. Good morning, everybody. And the Wednesday, Yaba. And then she said, Mohumiache. And the date we say, and the year 20th August 2025. I can't end this now, so we no much I can. Can you copy 10 a.m. 9 for addition to my emerald? Then I want you more. You move. Me say you move. You want to show me? Carry fee. Online about you. Me say Breno. No cre. Eya bakope. No cre de kwabontin a won fere. Esanse odum se sa notie. Atro. Be fi amasama be dum kran no. No wasesa no ho be impredu. Odu pokwasi obesesa no ho. Odu ofanko obere obesesa no ho. Odu tesa no besesa na na se myself no besesa no ho. Odu achimota o station besesa no ho. Obedu tesa no besesa no ho. Obedu alajo besesa no ho. Anse obedu cycle no wadu akra no na entro wasesa no ho be impredu. Na so no kure o da tade kro no a e be fie chiri. Akobibi be ko bia wonsuro enfere esanse oye no kure. Thank you very much. Ye tumi kanana do ho asem edidi na terminal eye dia, then I don't see anything wrong with what is going on. Presidential jet ni yentone ne entone china. Utie. Yentone ne entone china. Senyame ya adom 2027 we would agree say yento new jet. Na semwentie na mo koyeza mo de mo power kwa top private jet ya ba da mu di besi Ghana na sa da na eja betom mo ma ke so nto ho because e come the Ghana for ye ntumi afford the plane and the Ghana mabunu pa adwuma ye we can't afford the presidential jet, we can't. And the women's bank ye nyam fa block ba akokura nto ho enti yam pene ma mo nto jet. And the 24-hour economy ye hu ne no ba ya ba akokura enti yam pene e ma mo nto private jet there bi e come wo man mu e come e wo man mu se papa anya hwe a bone enso so enya hwe. Now let me deal with this Galamsey thing quick. We're in a quick. Okay, I'll just use about 6 minutes to do this and then I'll be out of here. Ashton, thank you so much. A year Ghana for any abrantie bia enne o se na ban na abenti obekọ so agimi na Ghana no oho adwene no wo fom ya wo hospital o fa ne se Eburuchiri hospital, Italy hospital, baby a wote no hospital wo a wotiwe ubetumi akotwe camera se udi video hospital na adwuma omo ye a wotiatia omo o shout patients who are in pain that cannot tolerate noise, patients ya omo anxiety, patients ya be na ye yom surgery bintino they need some calmness to do. One more surgical procedures, one more administered draw, one more wopane na obetina kwasie bi se na ban na aba into a fa camera and then nam hospital and look at you people are doing this and you people are doing this and wo ye the day and there yenya Ghana babunu e da so support raf yenya Ghana babunu makwa we kwasiampa sam obeye ye se wo ye freedom fighter na nso wo ye NDC ni e de beda da wo se Ghana fo moa ne dọọso enti e bi wu ana ye den enne de wa escalate you or put the security of our hospitals in danger. Na ye wa kwasiampa fo bi asan ya ton ya dwene de ama 20 cities e heli we Majimi o Sasa Majimi because akwo we be dada mo cathedral Galamsey and that you say hospital for mu na afraid be on him wenya
Aban no beto no ma wo so obema wasetena mu aye ye no antumi anya de obeye but osen aba wo so na ukonya akwasiampafo parent bi te sasa no mo a eden teaching ye betumi de ama wo sasa ye ogina ase we a sebe wo papa ehunu ni nyansa nti wantu so aba papa ne na nkowo no woni area mama kowo ye na enne oba ye friend area son sasa yi uhun nanim uhun ne body ne niam ode na mo a obi a friend area guy because ne mama area mama o mama si so wode ne area mama sa na carpenter fo woni na ne da poto a yamfa na nsi ba bia enti ne wo ba ye no wate se dwoma ha makotiefo obepe bi akodi enti o support NDC maka kire mo se mo ba me platform yi so na mu bejimi utie me fa mama mo so direct you me de be mama hama because onu nti na mo bejira ha ejimi ne nkwasi amamuo na obu na enya ba bia amfa nko no enti na mo bi ma ba ha mu jimi just go big up yourself. Don't be bringing that type of nonsense to my page. Me say yadia ka wo papa usu enyansa ka wankofa area mama ne na wo o mama di ni area mama mema yensin sa carpenter fu oguo ni na akakpodum ni na di na sitire na papa eja eyi sabe bola bed lover NDC ni so de definitely obepe bola bed and the dia wa bodam fu nti adwene ne da ho but on fa nwene adwene ne dwene NDC nko. We are not buying no presidential jet. 1. 2. The promises they made, they have failed. Akosia, ye kachre NDC for say, Galamsey na ekosono. Yen die ye ya famu die. Utie. Ye ya famu die. Almost say bi. Na omo promise Galamsey for no. Se omo ba. Ye be ye Galamsey ne proper. Ampa. And the video ya mebe boy ade di pefe say. Yensu ya say ye Galamsey ya etu atisa ne yensa ase ne yensu say no. John Mahama ne na ban ne na appointees ene hyase. Na utie video we wie. Na se utumi science ankrofo we ho ebeka se NPP for na ye Galamsey ya wunya nkopon awosom na empia woka. Muntie Collins Dauda. Adukudi ntia Galamsey na wo mo sie se wo mo kutia no. Wode ni sika akoto generator. Ye di tu Galamsey. Enyam na meka no me bebo video no na wetie. Wo Facebook ni YouTube be hu bi. Collins Dauda say wonu ayi ni sika no no eboto mu sika ene wode ko ton generator do so puopotopo. Say yen fanye Galamsey. Regardez là-bas yanko. Galamsey nti na ye nya transformer no. Se kro no kwa na ayi Galamsey ni wono ma ka transformer na o ke be so kro no. Safana Pania, bidimi a tough. Ghana for Moja DNE television, a heavy, a tough. Memeji, Edema, one so for. Musu Babia, Namsu Haje, Namudama Ho. Namu ya no must tell you. I was for some more 2 December, I said, Sir, obi wa license I bet my Jeffrey in summer. What last I can yet, Nadamusa Bowie. China Fonk to be to it, a drunk it into a Yana.